салом Хуҷанд. Ман бори нахуст аст ки ба Тоҷикистон омадам. خیلی خرسند هستم. من اینجا منظره‌های زیبا، کوه‌ها و طبیعت زیبا رو دیدم. تاجیکستان نهایت زیبا. برای من چیزهای نو بود. من در دوشنبه بودم. اونجا برنامه کنسرتی خود رو گذاشتم. مردم دوشنبه خیلی خوب و زیبا هستند. اونها به من پسند آمدند. به من اونجا نیز پسند آمد. امروز به خوجند آمدم. با کودکان بیمار وخوردم و به اونها تحفه سپردیم. ҳоло барои барномаи консертӣ омодагӣ дида истодаем. Ман мехоҳам ки ҳама тавону қувваи худро истифода бурда барномаи консертиамро гузаронам ва ба ҳамагон писанд ояд. Ман ҳамагӣ 2 рӯз аст ки дар Тоҷикистон ҳастам. Ин кам аст. Оянда ният дорам ки ба Тоҷикистон ояму бисёртар инҷоро тамошо кунам ва оид ба дигар минтақаҳои Тоҷикистон низ маълумот пайдо намоям. Ман фақат дар Душанбе ва Хуҷанд будам ки хеле ба ман писанд омад. Ният дорам ки барои тамошои дигар минтақаҳои Тоҷикистон низ оям.